mi julɓe Allah ɓen fuu mi weltani on mouradu moƴƴuru o yafanto men komi yaltini ko mbuɗɗin kam bodoji kono il le faut haray ko anditingol ko musidɓe assistance humanitaire d'urgence mo Mariam Touré woni ko ardi ka meɗen lagine musidɓe haray ko andintingol lon ko firninira e meɗen ɓen kindiyaɓe ɓeytuɗen kindiyaduɗen ka meɗen Conakry fi ñawdugol haray no humpitoɗo noon musidɓe en heɓuno mbuuɗi e fait partenaire meɗen million capanɗe e joyi c'est un montant de 45 millions alhamdoulillahi rabbil alamina haray sur les 45 millions nous avons dépensé pour les ordonnances le prix de son lit d'hospitalisation y compris certaines ordonnances et les examens que nous avons eu à faire ça nous a coûté les 15 millions de nos francs guinéens donc sur ce ça nous est resté un montant de 30 millions de nos francs guinéens haray musidɓe ko andintingol on fi raɓɓindigol piji ɗin haray wonno ko ɓe hewtini men ka deux pays meɗen Conakry ɗo haray batte ɗum ɗon ɓe landiti mbuuɗi 30 millions ji heddiɗi ɗin e hoore partenaire meɗen men ko walliti en kon e wi maɓɓe ɓe heeɓi ko ñawdaneniraɓe meɗen ɓen haray ko julɓe Allah ɓen fof woni ko ɓen huppiti ɗum ɗon hande haray hande noon miɗen wondi ɗo e lonti e ɓen direction meɗen ɓon haray ko andintigol on hay deux pays on wondi yamen feno sayɗo ka laptangaɗe e ici on ka justice haray ɓeɗo ko arani ko fi témoignugol holla julɓe Allah ɓen fof assistance humanitaire d'urgence e fe wakkilare maɓɓe nden woni ko ɓe heɓi jawle fi waltagol fi nawnare yumiraɓe ɓen haray ko teddugal e julɓe Allah ɓen fof haray meɗen weltani partenaire ɓe amen ɓe meɗen jarni ɓe mouradu moƴƴuru meɗen salmini julɓe Allah ɓen fof s'il te plaît viens par là viens assalamu aleykum no hayfi alhamdulillah yo Allah ɓeydu ndikka kam haray kono woniri yumma en e ko mi Mariam Touré haray no andirɗon noon mi hewtuno ka meɗen kindiya mi yaani on hoore teddugal e jikke min addi on Conakry haray alhamdulillah e fe mbuuɗi heɓiɗɗi million capanɗe e joyi wonno komin huutori million sappo e joyi million capantati woni ko heddi alhamdulillah rabbil alamina ɓiɓɓe mon ɓe woni ko holli wondema en heeɓi ko ñawda on haray miɗen tori Allah yo Allah ɓeydu afiya yo Allah jonton cellal ngal e jam moƴƴere haray e hino ɗo million capantati million sappo million nogay million capantati haray ɗiɗo mbuuɗi mi watti e sokeji moɗon miɗen tori julɓe Allah ɓen fof yo Allah ɓeydu jawle ɗen onon kadi yo Allah ɓeydu ndikka kan haray salmodire alhamdulillah rabbil alamin bien en yetti Allah en nabi nulaɗo Muhammad hunde fof hunde ko ñalde Allah hoddumi Allah bonata minen kay meɗen weltani julɓe ɓe fof wona o ma o meɗen weltani fof meɗen duwani fof kala andutuɗo fi amen haray meɗen weltanimo meɗen duwanimo hunde ala ko men wolata goɗɗo nawni ko jooɗike haray kankadi ko kendal makko ngal o faala kendal ngal ka woni ɗum haray ko ɗon daɗɗitirta ndo weltani fof du'ani fof mumen kamɓe fayɓe ɓe muɗɗinmi ɓe dari wakkili aɗa miɗo weltani ɗum ɓe weltani o monon kadi o fof ɓe weltani jamamu fof julɓe ɓe fof ɓe weltani miɗo duɗi miɗo du'ani fof muɗum nawnuɓe fof yo Allah dikkinɓe ɓe nawnaɓe ɓe Allah nawninɓe wassalam. Allez, mesdames, messieurs, pour finir, nous vous disons un grand merci de la confiance. Assistance humanitaire d'urgence reste et demeure une organisation qui assiste les personnes qui sont dans le besoin et surtout les personnes vulnérables. Encore une fois de plus, merci pour l'attention, pour la confiance, la fidélité. Prenez bien soin de vous. Bonsoir.